إن شاء الله. قالوا برايد عزيز براي أهل إيمانه ام عالم اسلامي ما پیغمبر خو ام کردید بجین کریه مزل و ما آخی آبت اثر کردی و هاد بجین یعنی ما یبن آخ کریه مع الاسف هر یکی بسببکی هر یکی بحجتکی ما پیغمبرش حیات خود درخست او پیغمبر خدا قرآن جرا شاندیه او پیغمبر خدا بجب باشترین پیغمبره باشترین رهبرش بونه ما بی پیغمبرش حیات خود درخستیه هر کس کی جب سببکی هر یکی بهانه کی حجت کی که دست خو اوجبون پیغمبرش بیر باب که هنک مسلمان مدوی سال جاره کی ام پیغمبر خبر دن وقت کم بجین مولود یعنی بدون الله بجن قصیده و تشتا بجن تمام بس اجمرا اوانج به وی شکل پیغمبرش بیر باب کنش حیات خود درخستن پیغمبر نه اوزات کجاره کی صحت کی بحساب کی نه هرگاه گرد عقلت دابه قسمه کی دنه چکرن قسم دنیش گوت نه دم وقت بحثا پیغمبر بکی گناهکاریه وقت تشخری خدا را شریکا چید کی خدای کبتنه قرآن بس و هردن بحثا قرآن بکه لی انوارن تماشا کن قلب سلمانه پیغمبر حیات مدا جی وکانی کا پیغمبر حیات مدا ابش مرا مهمه ام تف دزان پیغمبر مچقا ذاته کی مازنه خود چقا قدر و قیمت دایی کی چقا آیت قرآن مدح ودان ابیا تف دزانن لیکاورند پراتیکا ما ایرو دا رسول خدا حیات ما ده هی آنتنه یقین بکن بلکی صادی 8 نوت بسلمانه ما پیغمبرش حیات خود درخصیه پیغمبر حیات ما ده تنه پیغمبر فیزیکا هنا به روح خوب اخلاق خوب متودا خوب جیانا خوب حیات خوب مع الاسف قابوك ام نقطه یکی ده دست بکن ام شخصه کی ام خبردانا ما آخافتنا ما رابون و رونشتنا ما جلیک ام الخود کن ریه خو بردن ریه خو شید کن پور ور حاصل حیات اخویا روزانه کا پیغمبر کداید حیات مدا هر کس کی گورا کیف خود تشتکید که اود بجه ریا پیغمبر جی اول نه کتب سلمانی هر کی پیغمبر بین عقل خو بجه پیغمبر چوا خبر دادا چوا رودنش چوا راد بو از پچکی وکای بکم بله صدیسات نکاری وکای بکی اما هر کی برا بیناوی پیغمبرش حیات توره ام لسر سفره خرودنه ناند خون قلب سلمانه پیغمبر نای عقل ما جام به هفرا بجن حیل رسول خدا سر سفره کی رونشتا به وی شکل خوارند خورد ذکر خدات کر خبر دا نصیحت کر درس کی انسان را دگو به وی شکل دگو نرجینن اسراف نکن لوقاخی عرضه راکن ام چما پیغمبر سر سفره خو ناین زمان ما پیغمبر سر سفره خورا کریه ام سر سفره خبر دن خلاص نخوادن نه پیغمبر نای عقل ما حیات نه و قلب سلمانه ام د تجارت خدا چما پیغمبرش بیرواد کن حیرت تجارت اخلاق پیغمبر چه بو پیغمبر چواش تجارت فهم کرد تجارت اوی چه بو داین و ساندن اوی چه بو اخلاق پیغمبر دیگل جیرانی وی عائله وی جنا وی زاروکی مالبات اوی چه بو چما ناین زمان که ظلام کی باو کی ام چما نبج حیره والله پیغمبر وهات که اجی بکم رسول خدا باو کی بو اخلاقی افو وقتی که بو میر جنکی ظلام جنکی اخلاقی اواکینو بو ام چما ناخوازن وقع حیاتاوی بکن قیمت آویت کداد من اگر پیغمبر حیات امدات نبه باوکی ظلامکی براکی دوستکی حوالکی اگر که حیاتا من نوقع حیاتاوی پیغمبر هانه به امویج بیر و بکن قیمت آوی پیغمبر چیز مراد مینه حاشا پیغمبر نه طایبه کی بو کتبانده کی توی کشتره خبر ده و وره گرتن نه ظلام پوستایی بکن بجن پوستمان جی نبو یعنی پوستاجی کیش نبو که بجه والله وای خواده مکتوب کی دایم نهاشتره مکتوباته و هر استناس ناکم نه 23 سالت ناو آمده که پیغمبر ما خدا گو وکایی بمشن فهم بکن جا خبردان جل آخافتن حیاتاوی جناوی ظلاموی ام بجن چه اخلاق پیغمبرش مرا هبو دگو کم بکن جنکی بظلام خورا چوابه ظلامکی بجنا خورا چوابه ام که اقربا چما پیغمبرش حیات خود دردخن قلب سلمانه اقربای مدام که جبون ما خرابی کی کیمانی کی شاشتی کی بکم عفو ناکن عفو کرن جمتنه از عفو ناکم از قبول ناکم ای حیرت پیغمبرت عفو تکر پیغمبرت ملت خرابیش تکر نباشیش تکر دگو عفو بکن من ای سال تشتکی بیست امامه که دگو والله پیغمبر گوته بکن جلی از ناکم از عجیب و غریب مام یعنی خدای بيجي عفو كرم باشر بخدای از عفو ناكم يعني حساب كي افياج امامه يعني عجيب مام انا دك نظام ملت دا نبيجا توارثي في پیغمبر نبيجا والله پیغمبر قوتي ما از ناخذ مز عفو چي في كلمه بيجي ده عفو بك
پیغمبر هر خرابی دهات کردن خلقی عفوت کرد گو رب عالم برا خیر آمد بده من خدا وجه هدایت بکه قالوا بسلمانا پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام رهبر ما رونیه چعب ما ما گره نب خبردانه به ام هردم بحثایی بکن جبان امظال من مدکودا شاش کریه خراس بکن لگورای پیغمبر ما وکنم مسترکیه وقا جدفلکیه ام لگورای خراس و خارد کن ام زیده هرن ام پاش داورن ورن حدود پیغمبر شپارا بمین ام ورن حدود پیغمبر بسکنن حیات پیغمبر جبان ما قانون میزان جبان ام خراس بکن اما مع الاسف بشكل كي ما في پیغمبرش حياته خود در قصد ام وين قرن پیغمبر تنبت حياته ده حاشا شركه يعني مقاوادي بزمان دنيش دوارا گو ابناوي كل پشمد دينن يك ناوي خدا يك ناوي پیغمبر هر دو بعربيات نفساندن ايرو هنك مسلمان ما احتراز في نفساندن انيشت كن دبي چاوا ناوي پیغمبر و ناوي خدا خطه كيدن عيني سانتين وان وكاون قرن ناوي خدا بشكل هوا بونا حاشا كسان كي ناوي پیغمبر ما نفسان ام بون جدین درکتن ما پیغمبر جوا که خدا مازن کری حیرا ما مازن نکره پیغمبر هر کجا عبد خدایه و وفاتی کریه پیغمبر بی خدای هانه ایجا حمد و شکرش خدا را اوان برای می نزان دو وقتا پیغمبر دات نبون اگر که هبونه احتراز پیغمبر جب کرانا ای گوتن هات پیغمبر تخبر مازن کریه ای احتراز آیت خدا بکرانا آیت که قرآن ہے من عربیه و جوار خوان خدا بجا محمد رسول الله محمد پیغمبر خدایه ايش پیغمبر ابوتا بخدا کیمانی کتفی آیت آنه ده چما حیر ابوتا عولی ناوی تا چما هاتی اگر عولی ناوی خدا باتا گوتن اف جهالتی و احمقی و نزانی کیه ابدمک مسلمانه که بحثا پیغمبر که پیغمبرش خدا ماسترنا که هر کجا عبد خدایه لی خدا گوته یبینن زمانش بیروا نکن خودت قرآن ده صلوات سرتینه الحمدلله بنات وقت پیغمبر ده ابونه بگوتا یا رسول خدا چما خدا صلوات سرتینه تو کی کشتراتینه یعنی الحمدلله کتن ابون اب في شكل هانه ما پیغمبر حیات خود درخص ناخوازم بحثاوی انسان هانه بکن ناخوازم بحثا پیغمبر خدا بکن قالوا بسلمانات چه جهالتی به چه زانبون به ما شکل کی وی پیغمبرش حیات خود درخص لو ما ایرو هر یک جمع بیا پیغمبرک هر یک جمع بیا نفتشتکی هر کس کی لگورا عقل خل مشت که ایک لگورا عقل خروجی دکره ایک لگورا حال خنظام زکات و صدقات ده هر کس کی بسری خو قانون کی لگورا اسلام چکریه گاوا کو ام مزناتیا پیغمبرش حیات خود درخن ام هر کس کی بن پیغمبره کی ام هر کس کی بن ماموستا کی ام هر کس کی بن خلیفه کی امام کی اصلا نه یک پیغمبره کی ته گرت الگوراوی قرآن فهم بکی الگوراوی حیات دنیا فهم بکی اوی چواکریه وی شکلی هانه فهم بکه يعني شخص کی ناوی امام انقه انا مریا الولات ما جرا گوتن تشوال مشکی اوج الهمبر پیغمبر کرد حدیث درد کرد دگو اتشواش قرآن فهمتكم از وحال مشتكم نظام تشاوش قرآن فهم كريه تشوال مشتكر يعني حساب كن في شكل هانينه ام جرا حياته پیغمبر بين زمان جوان كلوي غور ام خراس بك كمان زمان اميدي ام راسيه وخشبيه خنظان كي راسه كي نراسه كي حق كي نحق من نظام بن يروز انا جوار خطبه خوينم البيات خوينم چما البيات خوينم اگر و نظام پیغمبر بیا خوانديه و نبيج چما را ودش خارون زحمت ندينه اما غبا مزانم پیغمبر چاو خوانديه و نلوي غور حسابش مبخازن اگر کش کیف اخو از رونم و نجمرا بیشن کابسگنا پیغمبر وساند کرد و کا پیغمبر بکجمرا ام گره حیات او زان بن جیان او اخلاقی وی لوی گوره ام حسابش هب بخازن کیج ما خوخار کرد ام وان راس بکن هیوی دارن خدا عز و جل وی پیغمبر باش مبدا زانین ام وی پیغمبر باش ناس بکن لگورا ویج ام خراس بکن خدا عز و جل مجدور نخینج نج حیات او نج اخلاقی وی نج تربیه وی ونجوي نورهانه خدا مدور نخينه أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والعلانية واعلموا أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي
يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. صدق رسول الله فيما قال. أولا بالعربي يقول الرسول يقول هناك أشخاص من أمتي يحبونني كثيرا ولكن لم يروني، المتأخرين مثلنا، ولو كان بإمكانهم أن يفدوا أهلهم وأموالهم حتى يروني لافتدوا بذلك، حتى يروا هذا الشخص الذي أرسله الله رحمة ورسولا لنا. انظروا إلى الإيمان كما يقول الرسول. Profeten säger, det finns någon av muslimer som icke så profeten sallallahu alaihi wasallam, hvis de hade en valg att välja mellan barna och pengar eller att så på profeten sallallahu alaihi wasallam, de ska säga bara vi önskar oss på han. Vi önskar ingenting. De som är lika profeten som är. Vi inshallah önskar att se på han, men kanske i akhira inshallah. I detta livet är vanskligt. پیغمبر وهاد بجا عليه الصلاة والسلام بيج أمتها من هناك إنسان أنا أصاج من حسكن أصاج من حسكن قالك جي حسكن دبي حسكرناك أصاكينا كتجوانا بيجي يجي أجركم إمكانه وانهبنا ابغوا تحيرا مال وملك وثروات وجان وذريات استشتكينا وخوازم فقط أس پیغمبر بدينم أو قصاب كت خواستن پیغمبر بدين أو قاجي حسكن يعني يجي علامات حسكرنو إيمانه دكا إيا نظام كان حبجمه إيرو خدي في إيمانه هانه تخوازن مال وملك خب قربانا پیغمبر بكن والله دمادا كيم هنا يعني إيه زيدا من أصاكينونه جبون تجارت أخوة من المجا أخوة جمعينا كم يتوارن پیغمبر بدينن المجد هم هاك تويديتنا ديتا فرقيتنا يعني أوقسا كو إيمانا ما زعيف فيها هذا إيمانا ما بقوتك إن شاء الله. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حب نبيك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضى، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا وأصلح بنا، اللهم ارزقنا حياة على الإيمان وموتا على الإيمان وحشرا تحت لواء سيد الأنام، وارزقنا شفاعته يوم العرض عليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.